Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terserah teman-teman, ketemu lagi di channel kampung kita. Ini banyak ranking nih turun di kayu duo. Ini sekarang udah jam 3 nih. Dari Pariaman sana gitu. Oh, hati-hati. Hati-hati. Antri. Sabar dulu. Kamp ya, jadi agak ragu di sana. Ranking sana, hati-hati. Mesin dimatikan sana. Hati. Kita lagi. Aku baci-baciin lah sana. Beat popnya. Ya baru sana turun di tengah-tengah itu main paci-pacian sana. Ini sana kita dari Padang Panjang sana. X-Max nih. Oh. Awak pulang leh. Alah. Selamat datang kembali. Oh, siap. Udah sore sana sekitar jam 4:25. Hati-hati bawa kak. Hati-hati lah, hati-hati. Pakai kayu mana nih? Oh, pakai kayu ya? Sayang istri bawa pulang.
Hati-hati. Hati-hati sana, hati-hati. Aman-aman. Kalau pakai sewa ya tak bisa dah. Kalau apa ya yuk. Hati-hati. Yuk. Jalan guys. Oh, jalan guys. Agak ngiri untuk sana. Hati-hati. Dan lagi. Besok pagi balik dah. Makan dulu guys. Isi bensin dulu biar kuat. Semangat nih, semangat. Tunggu situ lubang Thomas kalau. Atau pasu dipaciin sana. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel sampai di rest area 3. Jadi bagi sana yang datang kemari kalau ragu turun ataupun nanjak bisa minta bantuan ke helper kita di sini. Bisa kawan.
Lumayan. Lumayan guys. Ayo Ping, kamu bisa. Hati-hati sana, hati-hati. Alhamdulillah rombongan dari forum keluarga Belok Palai tadi udah sampai ke bawah sana dan dibantu juga oleh para helper kita. Nah, ini 2 helper yang selalu siap siaga membantu di sini sana. Oh, lanjut. Baputa di sana, Baputa. Balintang di sana, Balintang. Pak, abang kita turun Pak. Action kembali Pak. Aman Pak, aman. Lanjut. Yuk, hati-hati Bang, hati-hati. Ayo pasti bisa. Tantangannya sangat sulit. Halo guys, pasti bisa guys. Nah, Buya bantu dengan doa guys. Tangga serapo guys, sandal deh guys. Tangga sandal ya Bang. Ini harus bagas tadi dah. Ya, udah. Lo udah kadang udah ada berapa. Jauh kerjanya. Bisa Pak. Alhamdulillah. Yo, hati-hati Pak, hati-hati.